Poštovani gledalci, zatvorena su četvrtfinala, dobili smo poslednjeg polufinalistu, to je tim Novkola U23 koje znate kao osvajače prve stanice, ali doveli su teškog centra iz Bajine Bašte, Koleta Bjeličića. Kole, prvo ti čestam na pobedi, dao si koš za pobedu u stilu Dušana Mandića, reci mi utiske malo o ekipi, prvi turnir, kako ti se čini, odmah polufinale? Pa prvenstveno bih da čestitam našem protivniku Kapri iz Kragujevca, odigrali su stvarno jednu dobru utakmicu. Što se tiče moje nove sredine, da kažem, stvarno dobra ekipa, dobri su momci. Nisam stigao da treniram toliko s njima jer imao sam neke obaveze u mom gradu i onda ovo što smo sad sastali, ovo nam je da kažem neki možda prvi trening i prvi turnir gde ćemo nastaviti dalje da cepamo i da pobeđujemo, nadam se. Kako ti se čini polufinale, zna se protivnik, malo mi, Vulkan G, možda ste, s nekim sam pričao, očekivali su Partizan, na kraju malo mi, kakva su tvoje očekivanja? Pa što se tiče tog meča, ja sam gledao baš taj meč, ispratio sam, obe su ekipe stvarno bile dobre, ali na kraju šut za pobedu je presudio, da kažemo, taj meč, ali dobro, mi idemo dalje, nebitno da li Partizan, da li malo mi, svakako obe ekipe su vrlo kvalitetne i mi idemo da damo sve od sebe da pobedimo taj meč. Vole, nek ti sa srećom. Hvala. Poštovani gledalci, uskoro nam sledi prvo polufinale, čuli ste momka sa Drinske regate Koleta Bjeličića, igraju Nomadi, prvi nosioci na turniru, osvajači stanice prethodne sezone protiv novog tima iz Zemuna, u pitanju su prve pruge Retenzije.